gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, kita dahito yung cellphone ko, oh. Kita mo to'y cellphone ko. Kabarbarumat dahito cellphone mo? Kagat-gatang ko itay. Si Kangay, kaano aginatang mo dayta? Ay, idikal man. Dahito yung ti latest model a cellphone itakay. Mas latest to'y cellphone ko, Apay anak ko nam dahita. Mabalin na makitextmate ka iti outer space. Nagadayon ti danunan ti signal na. Barbaro nga road. Kasi Kangay, pakadanunan ti signal ti cellphone mo ngay. Aging gayja barangay hall. Ay, nagasidagmatan maray. Ada kamot gayam dita, marituyang. Ay, Inon-una ampay ni Mariba ng nagkatawa. Weng nga road. Nga pag kumapay lato'y ngiwat kong agkatawa. Ang si kamot ang tinagkatawa, marituyang. ay naku kumaray. Itayak pa'y dito yung agdengdengag iti pagsarsaritaan niyo. Kabarbaro ti cellphone may kan ni Maribanang. Oho, sa anak nga umapal di ta cellphone niyo. Ibagbagami laang mata At dan tumat cellphone ko asaan maibusan itilaw. Na, nagmayatan nga no dati kasta cellphone. Una, uray agmalmalam kan agpatpatnag nga agteksa. Kan uray agmalmalam kan agpatpatnag nga umaw-awaga. At dalat talod na. Ay! Kwara, kita yan time. Nakagatang la iti new cellphone na kimbagat. Wangar danggal. Luto alutaw. Impakpakaunana ng kail. Isupay ka nun ti aginawin ton madamdama. Ay rumbang laang. Isupay ka nun ti sumakdaw. Awin Bandang! Dungaw! Mga nain! Word, mangantayaw. Wow. Nangag mo kwara. Naanos at talaga ni Antib itan. Una, kabarbaro ti silpon na ko naman. Daytoy akwarta. Paggatang ko iti binay. Daytoy mo't akwarta. Paggatang ko iti abonaw. Ken daytoy Badam. Nagadaw day ta kwarta bilbilangan. Nagkunaking kaasumrek ka, tuyang. Katno balay kumot day taw. Apay nga iparit mo. Nakita mo na, ti pangiduldulinak daytoy ornong ka. Man ano kumano nakita. Pagan anok ngay day ta urnong ma. Podnaw daytoy bagbagam. Wan, kan may sa awan mo't gatangag. Aya, O sige, panawan kan ditaw. Bilangam latta day ta urnong mo akwartam. sige tuyang. Ay nagsingpetan ni tuyang ka. Da kayo at tanod dito'y barangay. Aramidin nyo mo, dadagit di trabaho yaw. Oy, chip ka now. Sikat ti kasarsarita na. Kita mamada mga gaya-ayamak dito'y silpon ka. At damat titiksak. Hoy! Ding-ding ganda! Wino saan? Ni Chip irumbang amang dengagkan ka. Oy, Chip. Napay nga minayata ba daw? Bigbigat nga kung ungot ka. Kasanaw, nalabsan kayo at tanod na nakadumog amin dito'y waiting side. Iswa nakadumog kamay, tata. Tagsilsilpon kamay. At dangarod silpon may. Kahit, isulatan tararamidin nyo dahil silsilpawn. Ipulong kayo, kinikumpare ka kapitan. Chip, kasanon ngay? Bayam lang.
Nagipulong lang nga. Nagsapa kami na mapan bangkag mo pare. Kaririin ko pa lang. Kasta, ti manalon pare. Ay, kapita pa ya. Pare. Kita mamut na kiti tanod mo. Tadyay samot lang nga nagsilsilpon ti amudang aramiday. Na, apa na ibagam data? Nalabsak ida di waiting shade. Amin da, nakadumog ngagsilsilpon. Ay, ungtak tumanda kita. Ay, rumbang lang ngong tampare. Silpon lang ti amuda. Ay, jak kanunugan, tikas na nga ramida, paray. Rumbang lang pare. Anya nga ti mapasamak dito'y barangay. No tayo talag silsilpon ti amudang aramiday. Kwaraw, Hmm, agpasada ka ita. una na. Itulod nakman nga raw, iti paggatangan iti silpawn. Nay, anya ti kayat asawon day ta pa nagtungod mo. Ay na, agap apura akwaraw. Nakadumog ka mga main. Ay, ni, si kamat gayam na natuyang. Ay na, itayak pa'y nga agsasaaw. Ha? Anya ti bagbagam? Kunak, itulod nak ijay paggatangan iti cellphone. Gumatang kay ti silpon mau? Wun, jay kang inaan ti gatang kwaraw. Hey, iso nga itulod na kaun. Mala, aglugan ka nga ruday. Jak kuman umay dito itersena, marikwanang. Awagan ka la kuman. Apay nga minasanak nga inawagan. Jak man na mo, jay cellphone ka. Iday-dayal ko pa'y laang jay number mo. Nalubat matan. Anya klase ti cellphone daytan, lokal sa amay. Sapay nagngi na ti pananggatang ko. Mano aya? 500, maray. Naglaka magayam. Nanginan aday jay. Iso mo lagayam adi tala barangay hall ti pakadanunan ti signal na. Na, katsika, manu aya jay cellphone mo. Nangin ngay na mga dayo ti sulpong ko angam sika. 700. Nangingi na nga agpaiso. Adda nga ron textmate ko at taga outer space. Ay, sos. Kahit kasanungay nga ron no agkita kayon iti dayta akatixmate mo. Alien samay. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ay, badang, mangan kanwan. Itaman pa'y ngagkan-kanta ka ngaglut-lutaw to yan. Ay na, agsalsala akpay Nagtawi. Ay, kanem Nagsalsala ka mga agpaisaw. Inlabayan nakpay, iti kanag. Ay nag-sweet kan to yan. Ay na, sigod mat aswitak, badaw. Sigay, mangan kanwan. Wain, mga anak man lang ay. Tainton madamdama. Mapan ko man ang bilangan, idul-dulin ko akwartak. Ay, kat bilangam lata Bayam ka di ijay. Saan ang makurangan day jay? Ay, uwi na niya. Tan nakadulay. Unay mo dayto asilipunan aya. Apay nga mo signal nan. Ay, sa dino nga iti pangbiro ka kiti signal. Naktanga na kun amang ingat nga to kadagiti imak. Marikwanang! Ang mga nukayat nga ikan kay ti signal. Ha? Daytoy baraw. Kaninginaan a cellphone ka. Kabaulan na timang tud iti signal. Na, sige mga road maray, ikan naman iti signal. Sigay. Ay. Marikwanang. Agludak man. Ay, naibos man ang tilod to'y cellphone ko. Ay sos, ikan kalangan iti load mo, maribanang. Padawatan nak. Wan, kunak lang arudan. To'y cellphone ka, high-tech. Saan ama ibusan iti load? Alan ikanak nga rudan itilod, maritoyan. Nagmayat ti silpon ni nana tuyang angkal. Pangalaan na ngayon iti igatang na itikas di kamayat a cellphone. Ado ti kwarta na angkal. Ado aya.
Wan. Na. Siya nga rutin ang itulod kan kwa na ijay ilay, di gimatang iti silpon na. Ay kasjay. Ina naglaingan. Inarkila na ba iti tricycle kwa? Na. Ay mayat ah. Unang kay. Na. Aw, anta nag-text kan ka. Ay basa man. Dahil iti silpon mawang kay. Isumat. Nay, apay nga kas tawi. Narapetan mo't iti nangisit alas tikaw. Kasano nga mabasak ti mensahe di tawi. Ay ako rin ka. Ipampag mo tapno mabasam ti mensahe na. Ha? Nawan lang tama eh. No di mo mabasa, ibarsak mo ijirwar. Anya? Kainton pidutam, mabasam ton jetex. Ay, unay matan daytoy a cellphone. Taltalaksan. Na, apay ngay maray. Di matan agon. Manumo lang amin day ta cellphone mo, lalakaan. Win nga rod maray. Imbag dayta cellphone mo, tanangina. Una, ket sang awam laeng, agunan. Ah, sang awam, agon. Wen maray, maminsan laa. Ha, kunam, agunan. Ay, mayat man dayta cellphone mo, maray. Wen maray, ngam no sa bali timang sangaw, di namod kaya. Ah, sang aw mula ang tikayat na. Una, ta iso tinakarehistraw. Ah, kasta gayam. Ada kumamot kasta a cellphone ko. Ay ngam maray, nadlaw ko. Adito'y cellphone ka, no agsidak iti bugoong kat sang awak. Saan mo't nga agaw? Ay, napili mo't gayam. Wen maray. Asladan akam na. Ngam no naimas ti sida. Lechon kan adubaw. Ay na, maminsan lasang aw. Agunan adagaws. Ay, Ay, kasmet lang aron kan ni Inteng. Nakapilpilay. Tahan mi man ti silpon mau na natuyang. Subra ka no ahay-tik kahit. ay kitain nyo ah. Aha. Wow. Kasano nga iti agtiks di tawi? No masadutak nga agtext. Mabalin lata. Ha? Kayat mo asawain. Uray makaturturog ka. No kayat mo ti agtiks, mabalay? Wen, agida ka lata. Ikidem mo dagiti matam. Kasano ka nga makapag-text no kasta? Sa kagsaaw. Uray no kastaw iti panagsaaw. Apa chuchuchuchi. At yung sintong may suniya. Ha? Kanya nga dyan bagam? Naglalaaw kwaraw. Basa man jay text na. Basaik man. Hello? Ha? Day jay ti kayat asawan dyan bagam ajak na awatan? Wen, amu na latati kayat mo nga ibaga kwaraw. Ay, nagrigat at talaga ti aggardain, maray. Pero may ang makabanaw. Nay, kasta unay ti panagtrabahong kabadong. Ay, Siguro si katinangtad iti pinanggatang ni Marituyang iti cellphone na. ha? Nay, awan mo temo ka cellphone ni Tuyang ko maray. Adda, nagmayat di cellphone na, high-tech. Nangalaan lang ay tinggatang na. Kadyak mo tinikikan. Na, di mo kunaan na nag-hold up ni Marituyang. Ay, agawid akon, maray. Tadamagag man kinkwa na. Badang, mangan kanwan. Inlutuan ka iti paboritum at tinengdeng. Marunggay ken papaya. Nagkunakin ka day ti paboritok asidain. Na, saan ay aday ti paboritum? Ti paboritok asidain. Litsawn. Karnay. Siya nakasta abulbulong. Aya, nay, apay, sino katamgaya man? Kano dinengdeng la iti ti paboritum? Di nakpay may gatangan iti naimas ama si damit Tuyang. Idinto ta nakagatang ka iti nangina, cellphone mo. Oh, adaya man. Adda ka now.
Pag-iistoryaan da, di ta kaaruba. Nga adda ka no baro a silpon mau. Nawan, Ah, adda ka no. Nangalaam ting gatang mau. awan baro asilpon ka kunak lang arudan. Inalam di idol-dulin ko a kwarta kanya. Na, agpabasol ka man ako nakaon. Ay, mapan ko man kitain. Tapno mapanag-nagak ti atap ka. Maribanang, amaw no nangalaan ni Marituyang iti pinaggatang na iti baro a cellphone na. Nangalaan na aya. Jay gayam urornongan ni kabadong akwarta na. Anya, Makitam taramin da dya kumarita. imapal ngamin kadatakat. Ay, wang nga ron Noan niya ti makita na. Nga adda ka data, masapol nga damag kang kwana. Win nga rod mare. Managapal talaga. Kahit kasanuitan nga'y, anya nga iti pangalaan ni Pari Badong iti imula na ije bangkag na. Taawan samot tan ti pagpuunan na. Awanan, baray! Awanan ti kwartak, baray! Apay nga awanan. Indala nito yung kao. Inggatang na iti cellphone na, pare. Anya? Awanan. Ay. Na yun, pare. Ay. Apay nga ron asyakti umay mo pagipulungan, pare. Ay. Sino kayo ti sa bali ang pagipulunga kitsi kati kapitan, pare? Na. Ay. Anya nga ron ti kayat mo itaga aramidan. Multaam ni tuyang ko, pare. Ipaibalod mo, no isaw. Na. No multan. Di dumawat matlakan ka iti pagmulta na. Di awan. Ayun na niya. No ipabalod ka. Asin nung nga agluto iti kanam. Wingayam. Awan agtimpla iti kapim. Ay, narigatin, pare. Awan agpalingki iti kanam. Mala, saan nga rodan, pare? Bayamaw. Muin. Kasaritam langan ni Tuyang. Tuyang! Tuyang! Nay, paingay ngawan ni Tuyang kau dito'y balay. Tuyang! Rumwar ka dita! Naglamang ang makikita mo di ulo na. Hoy! Tuyang! Ang tararamidan dita! Ha? Apay nga glamlamang ka dita. Ay, amok ngamin apang uren na. Ha? Tapay ko mapanguran ka nga eh. Ginastos ko ngamin jay kwartam. Amumod gayam. Apay nga ramidang pailaeng. Awa mo ngamin silpon ka. Hindi pailaang agpagpagatangak iti silpon ka. Dinakmot ngamin igatangan. Ay. Uy nga agpaisaw. Kaasi ka mo tuyang may lang. Baon na mapanak ag mula. Uray nakapudpudaw. Kunam nga igatangan nak. Ngaminton makalako ka dinakmot igatangan. Ay. Ay, niya. Sige nga ruday, tuyang. Saan akong ngagungay? Mauray inalam, turnong ka. Iso asaan kan ngagsangay, tuyang may lab. Angam nay. Pakadam kumamit Saan mo basta inala? Ay nasuray ba daw? Sa nabalay, ipakadakton inton maminsan. Ngamain, kayat ko pa iti gumatang iti mas nangingin na silpaw. Anya? Ay, pudnumat ngamin na natoyang. No adda kayat mo agatangan, ipakadam kinitatabadong. Saan mo latan abas na alaan? Ta saan mo mat akwarta dayta? Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin on liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.